Inkontru, l-almanaħ kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Hekk kif qed noqorbu lejn is-sena l-ġdida, Festivals Malta se jkunu qed iniedu l-istaġun l-ġdid tagħhom fil-5 ta' Diċembru. L-Orchestra Philharmonica ta' Malta se tkun qed tikkommemora l-50 anniversarju mill-mewt ta' Dmitri Shostakovich, kunċert fir-Resort f'San Ġiljan. Il-grupp musikali Djun se jkun qed iniedi l-album il-ġdid tiegħu bl-isem L-Irxoxt, fjum ir-Repubblika ġewwa l-Emkast tar-raħal ġdid. Fil-Valletta Campus Theatre, Moveo Dance Company se jtellaw spettaklu ta' sfin bl-isem Let It Go, ispirat mill-film ċelebri Frozen.